Pa dobrodošli, da vas pozdravim na promociju edicije knjiga Nemanjići ljudi svog vremena. Kao što znate, to je nova edicija koju čini 6 knjiga i koje se dele uz magazin Nedeljnik od prošle nedelje. Sutra nas očekuje još jedna knjiga, kao što možete vidjeti, o Stefanu Nemanji. Ovo je, trenutno se nalazimo u 2018. godini i na neki način se nalazimo između dva velika jubileja. 2017. godine je prošlo tačno 8 vekova od prvi put proglašenja Srbije za kraljevinom, što je na neki način se tumačilo i kao prvi međunarodnim priznanjem srpske države. 2 godine kasnije je stvorena i autokefalna srpska crkva, tako da eto, znači sledeće godine će biti 8 vekova od tog značajnog događaja i svi ti jubileji su na neki način aktualizovali pitanje dinastije Nemanjića i to, kao što ste svi mogli da vidite i u medijima kako je to praćeno i snimana i serija i tako da smo i mi kao magazin Nedeljnik na neki način se uključili u obeležavanje svih tih jubileja. Ova edicija je zaista nešto posebno. S nama su autori knjiga, kako smo ih nazvali, najtalentovaniji vizantolozi, i što je važno, mislim da je baš važno što su to mladi istraživači, zato što su oni kao predstavnici nove generacije doneli nešto novo u neki jedan novi način izučavanja srpske prošlosti. Nadam se da će nam više o tome govoriti. Ja bih za početak predstavio ovde od naše goste. S nama je doktor Predrag Komatina. On je autor prve knjige koju ste mogli iz Nedeljnika da dobijete u prošlom broju. S nama je doktor Ivana Komatina i doktor Milena Repajić, tako? Pa, dobrodošli. Ja bih počeo sa pitanjem za Ivanu, pošto je Ivana pisala knjigu o Stefanu Prvovenčanom, to je prvi srpski kralj. Koliko su ti događaji koje smo već pomenuli zaista značajni za nešto što je Srbija danas i što je srpska nacija danas i koliko mi zaista poznajemo taj period? Pre svega da se zahvalim i magazinu Nedeljnik i izdavačkoj kući Liber Novus što su nam ukazali poverenje da upravo mi, kao mlađi, istoričari mlađe generacije, možemo da damo svoje viđenje srpske istorije srednjeg veka, naravno prateći i držeći se stručno-naučne metodologije i da predstavimo nove, sveže rezultate koji su postignuti i kod nas i u svetu po pitanju srpske istorije. Kao što ste rekli, dinastija Nemanjića je vladala Srbijom preko 2 veka, znači od 1166. do 1371. godine. Srbija je za vreme Nemanjića postala i kraljevina, ali Srpska crkva je uzdignuta na rang arhijepiskopije. Srbija je za vreme Nemanjića postala i carevina, ali je Srpska crkva upravo za vreme Nemanjića uzdignuta na rang patrijaršije. Tako da, kada kažemo odnos crkve i države i šta je u tom smislu postignuto, to je ono što i čini države srednjeg veka. Znači, odnos rang države i rang crkve su ono što pokazuje koliki je značaj neke države u srednjovekolju. Što se tiče Stefana Nemanjića, odnosno Stefana Prvovenčanog, on je bio srednji sin Stefana Nemanje. Šta je on uspeo? Njegov otac je postavio temelje srpske državnosti. On nije samo uspeo da ih očuva, nego da ih ojača, da ih nadogradi, nagradi. Znate, Stefan Nemanja je morao da se bori za samostalnost u odnosu na Vizantiju, on je morao da ratuje i uvek da se osvrće i oslanja ili na Ugarsku ili na Bugarsku, znači morao je da čini saveze, dok je Stefan Nemanjić, za razliku od Nemanje, takođe pravio savezništva, ali on je već i diplomatijom i upravo zbog onog nasleđa koje mu je otac ostavio, mogao da produbi dalje svoja stremljenja ka očuvanju i ojačanju srpske države, te je on uspeo da, pazite, on je krenuo od 1199. godine da se bori za kraljevsku krunu. On je pisao papi pisma, znači skoro 2 decenije. I tek je 1217. godine ta kruna uručena
stigla iz Rima posredstvom papskog legata i upravo je to zanimljivo u ovoj knjizi, pošto se u žitijima kod Stefana, odnosno u Savinom žitiju Stefana Nemanje i u Domitijanov žitiju Stefana Nemanje, to je Svetog Simeona, navodi i krunisanje u žiči. Tako da ova knjiga daje novi osvrt i zanimljiv osvrt kako u stvari mi možemo da povežemo ono što pišu srpski hagiografi sa činjenicom da nam je u jednom delu splitskog hroničara Tome Arhiđakona zabeleženo da je ipak kruna stigla iz Rima, da takođe papsko pismo svedoči o tome da je kruna stigla iz Rima. Znači to se u ovoj knjizi zvuči intrigantno, kruna iz Rima, krunisanje je obavljeno u žiči, ali vidjet ćete na koji način smo mi to spojili. Pokušali smo da otkrijemo i nešto o životu Stefana, Vukana i Save tokom njihovog ranog, mladog perioda, ali kažem vam, tu su već istorijski izvori slabiji, pa je tu pitanje koliko smo uspeli da rekonstruišemo. Onda je došao na red i njegovi brakovi, Stefana Nemanjića, koji su zanimljivi, bilo ih je 3, znači počeši od Evdokije, vizantijske princeze, preko nepoznate vizantijske plemkinje, pa sve do posljednjih braka sa mletačkom princezom Anom Dantola. Sada, tu je zanimljivo dati osvrt kako su ti brakovi tekli, šta je značio brak sa Evdokijom, pošto znamo da je ona bila ćerka, odnosno u to vreme prvobitna sinovica Isaka II. Anđela, a potom i ćerka cara vizantijskog Aleksija III. Anđela, budućeg cara, pa je on dobio titulu sevastokratora, znamo da je to najveća titula u Vizantiji, koja se dodeljuje samo caravim srodnicima i sinovima. Zanimljivo je, to ćete u knjizi videti, kako je Stefan Nemanjić to dobio. Znači, Aleksije, pošto nije imao sinove, on je te titule davao svojim zetovima, tako da i Evdokijin muž je dobio i drugi kćeri su za svoje muževe i oni su dobili to visoko carsko dostojanstvo, tako da koliko je njemu ta titula pomogla u stvari da on bude taj koji je ostao na srpskom prestolu kao srednji sin. Jer znate, obično Vukan je računao da će on dobiti presto, ali se Stefan Nemanja ipak odlučio da to bude srednji sin. I ono što je, osim tih opšte poznatih činjenica, dajemo jedan osvrt na to kako se u žitijima objašnjava upravo činjenica zašto i zbog čega i u poveljama, naročito Hilandarskoj, zbog čega se baš Stefanu Nemanjiću ostavlja presto, a ne Vukanu kao najstarijem. I tu onda imamo biblijske priče o Reveki, Isaku, Jakovu, kako je Jakov ukrao blagoslov, pa ide paralela da je i Stefan Nemanjić možda ukrao, odnosno da mu je Stefan Nemanja dodelio taj blagoslov. Znači, prosto imamo i te parabole koje objašnjavaju zašto nije prvom, nego srednjim sinu ostavljen presto. Takođe su knjizi prati odnos Stefana Nemanjića i Save, znači Rastka u monaštvu Svetog Save, i prosto se gleda njihova saradnja. Obično se smatra da se Sava zamonašio i da otišao je na Hilandar i on prosto nije više imao upliva u državnoj politici Srbije. To nije tačno. On i Stefan su odlično sarađivali i mislim da je, moje stanovište, da je Sava itekako znao zbog čega on ide u Nikeju, da nakon što je izboreno kruna od Rima, zašto on baš u Nikeju ide, znači da od Carigradskog patrijarha dobije izdejstvo i arhijepiskopiju, to je autokefalnost za Srpsku crkvu. Sem toga, znači to su neke opšte stvari, knjiga će pratiti i ratovanja koja su zanimljiva, naravno tu ima i onog lirskog dela u knjizi, onako za žensku publiku, ima i onog epskog dela gde se opisuju ratovanja sa njegovim protivnicima, pre svega Strezom, Mihajlom I. Epirskim, Henrihom Flandrijskim, pa i ugarskim kraljem Andrijom, pa sve do onog čuvenog čuda kada Sava posluje da se ugarski kralj Andrija spreči da napadne Srbiju. I tako to su, prosto prate se trgovinski odnosi koje možemo da vidimo iz povelja, prati se ta dokumentarna pismenost, prosto u srednjem veku, šta znamo o trgovini, šta znamo o kulturi, umetnosti, koliko je moguće bilo rekonstruisati, jer pazite, to je 12. 13. vek, i kako je mesto Srbije u tom trenutku u odnosu na evropske države. Na kraju pažnje se posvećuje i kultu Svetog Simona, to je Stefan Nemanjić je se zamonašio, pred smrt, kao što znamo, međutim, njegov kult je tek stvoren u 17. veku, znači on nije odmah proglašen za sveca, nego je čekalo se vreme i u 17. veku je patrijarh Pajsije napisao službu i žitije Svetom Simonu i pisanje službe i žitija je dovoljno da se stvori kult. Naravno, on se proslavlja
24. septembra, odnosno 7. oktobra, ga proslavlja Srpska pravoslavna crkva i mi smo i tu obratili pažnju i uopšte kako su Karađorđevići i Obrenovići takođe pridavali pažnju osnivačima srpske države i temeljali svoje pravo i legitimitet upravo na zaostavštini Stefana Nemanje i njegovog sina Stefana Nemanjića, odnosno Stefana prvog venčanog kralja. Kada kažem prvi venčani kralj, to se na latinskom kaže rex coronatus, to znači da je on kralj koji je prvi dobio krunu, ovenčan kraljevskom krunom, ali baš ono što je zanimljivo da ćete u knjizi pročitati zbog čega je on to volio da ističe. To nije slučajno, znači upravo se radi o intrigama sa njegovim bratom i upravo je zbog toga, pošto se Vukan predstavljao kao kralj Duklja, ali da ne otkrivamo dalje, pročitajte, on je morao stalno da dodaje epitet prvovenčani, krunisani kralj, zato što je Vukan volao da koristi staru, zaboravljenu dukljansku titulu Rex Dioklije, kralj Duklje. Ta titula ima već korene u 11. veku, znači u vreme kada je papa Grgur VII dodelio jednom srpskom vladaru iz ranije dinastije, koja je lepo opisana kod Predraga u knjizi. U pitanju je Mihajlo Vojisavljević, koji je 1077. godine od pape dobio kraljevsku krunu, ali on je tada bio kralj i vladao na području Duklje. Upravo je Vukan hteo da oživi tu kraljevsku titulu, kralja Duklje, i on se često nazivao Rex. Stefanu je zbog toga bilo izuzetno bitno da on, posle krunisanja, dobijanja krune od pape 1217. on istakne da je on prvi venčani kralj Srbije. Eto, toliko od mene. Evo, Ivana je pomenula i Predragu knjigu, to je knjiga to je prva knjiga u ediciji koju ste mogli da dobijete uz nedeljnik u ovom broju koji je još danas aktualan. Predrag je imao posebno interesantan i težak zadatak zato što se bavio tim periodom koji je doveo zapravo do začetka dinastije Nemanjića, a to je zapravo jedan period naše istorije koji je ne samo laicima, nego čak i mnogim istraživačima bio nepoznat. Pomenuli smo da ste vi mladi istraživači i da ste uveli neku novu metodologiju u našu historiografiju. Pa šta je to zapravo to što vi kao mladi istraživači čime možete da doprinesete našem poznavanju istorije? Pa, kako da vam kažem, najpre da se zahvalim opet, da se pridružim u stvari onome što je Ivana rekla, zahvalnosti i Nedeljniku i Liber Novosu na prilici i na poverenju da uopšte učestvujemo u ovom projektu. Znate kako, ja sam to pristao da uradim, svestan da će ta knjiga donekle da odudara od koncepta, jer prvo nije striktno o Nemanjićima, drugo pokriva jedan ogroman vremenski period, to je nekih 5 vekova istorije, za razliku od ostalih knjiga koje prate biografije pojedinačnih vladara. Tako da je bilo jako teško uklopiti opet to štivo, prilagoditi ga i uklopiti u ceo koncept. Tu opet trebalo je sve te raznorodne podatke nekako sažeti, a opet održati konzistentnost pripovedanja, da to ljudima drži pažnju i da oni budu, da znaju jednostavno da vide tu neku nit. I ja sam se opredelio za to da ta knjiga bude bazirana na dinastijama koje su vladale pre Nemanjića, na vladarima i na njihovim odnosima, na njihovim delima, a ne na nekom opštem istorijskom pregledu. Tako da to je ispalo tako. Mislim da je nekako pokazano opet šta su te prednemanjićke dinastije značile za srpsku istoriju i za sam nemanjićki period. Prvo treba istaći da je taj period generalno u vreme, mislim, nije naša
percepcija takva o tom ranom periodu, zato što mi to tako hoćemo. Jednostavno, sami Nemanjići nisu obraćali dovoljno pažnje na taj period. Nisu nastala neka istorijska dela koja bi opisivala to vreme. Već u toku vladavine Nemanjića ističe se kult Stefana Nemanje kao rodonačelnika državnosti, međutim oni su vrlo dobro znali šta se dešavalo pre, bili su toga svesni, izvodili su svoj legitimitet iz tih prethodnih vladara, sam pisci koji pišu o Nemanjinom životu ističu kako je on bio potomak dugog niza gospodara. Sam Stefan se poziva prilikom svog kraljevskog krunisanja na tu krunu prvog srpskog kralja Mihajla koje mu je dodelio papa 1077. godine. Ta kruna nije bila nasledna, tako da se nije održala posle samog tog perioda. A što se tiče nekog istraživačkog pristupa, mi tu nismo jednostavno doneli nikakvu novu metodologiju, to je čak šta više ona najtradicionalnija istorijska metodologija, da ne kažem Rankijovska, ali pristup je negde drugačiji zato što naročito taj najraniji period srpske istorije, u suštini rani srednji vek, u poslednje vreme dosta su uznapredovale istraživanja tog perioda u evropskoj medijevistici i tu se stvari događaji posmatraju iz nekog novog ugla. Ja sam isto pokušao tu da skrenem pažnju na to pitanje državnosti u tom periodu, koje je bilo mnogo drugačije od onoga što mi danas razumemo kao državom. Tek negde od 11. 12. veka pojam države počinje da liči na ono što mi danas pod tim podrazumevamo, dakle teritorijalno uokvirena zajednica koja ima vlast i jurisdikciju nad određenom teritorijom. U prethodnom periodu to nije bilo tako, to su bile političke zajednice naroda i počivale su na etničkim principima i to su neki novi rezultati u evropskoj medijevistici koje sam ja pokušao da prenesem i da primenim na našu tematiku, takođe i pojam granica između tih političkih zajednica se takođe vrlo relativizovao u evropskoj nauci, jednostavno granice u to vreme nisu imale onaj smisao koji će imati u kasnijim periodima, tako da su to neki novi pristupi koje sam pokušao da ovde donesem, a opet kažem vam da to bude čitljivo i da bude prijemčivo za publiku. To je isto iziskivalo dosta truda. Ja sam zahvalan urednicima iz Liber Novosa koji su nas jednostavno usmerili na tu stranu da to bude upravo ovako kako je ispalo. I mogu vam reći da čak i ja sam uzimam povremeno i čitam tu knjigu da vidim šta će da bude dalje. Hvala. I sada bih samo podsjetio da sutra izlazi i Novi nedeljnik i uz Novi nedeljnik moći ćete da dobijete knjigu Stefan Nemanja Utemeljenje dinastije. Autorka knjige je Milena Repajć sa nama, koja je bila, i to bih napomenuo, najvrednija, pošto ima 2 knjige u ovoj ediciji. Pa evo, to je knjiga o utemeljivaču dinastije Nemanjića. Kako mi danas uopšte možemo da sagledavamo te ličnosti sa tom vremenskom distancom od 7 ili 8 vekova? Da, hvala. Hvala na pitanju. Pitanje je odlično i pridružujem se zahvalnicama i Nedeljniku i Liber Novosu. To jeste negde bilo moje prvo pitanje kad sam dobila poziv, kad smo dobili te pozive da pišemo knjige o Nemanjićima. Prosto negde, znate, to je prošlo 800 godina od svih ovih događaja, od dolaska Nemanje na vlast 850. I među vremenu se nataložilo toliko različitih tradicija o Nemanjićima, jer svako doba, i doba pod Osmanlijama i doba stvaranja nacionalne države u 19. veku i danas ima neki svoj pogled i neku svoju interpretaciju
Nemanjića i onoga što oni znače tom konkretnom društvu. I onda je jako teško izdvojiti se iz cele te tradicije i probati da vidimo šta je ono što su zapravo Nemanjići bili i otud i ovaj naslov edicije Nemanjići ljudi svog vremena. Dakle, probali smo da generalno mi svi kao ljudi prosto gledamo prošlost iz neke svoje perspektive. Jako je teško izdvojiti se iz onoga što vas okružuje i na što ste navikli. Međutim, kao istoričari smo toga svesni i onda negde je tu ta konstantna borba da shvatimo sopstvenu perspektivu i da probamo iz nje da izađemo i verovatno ta neka puna objektivnost nikad ne može da se postigne, ali je nešto čemu stremimo. Tako da postoje tu različiti koncepti, ono što smo se trudili jeste pre svega da probamo da ih posmatramo iz one perspektive na način na koji su oni videli svoj svet i na koji su oni mogli da vide svoje postupke, onoliko koliko možemo. Naša historiografija srpska, uopšte Rankeovska, kako je Predrag pomenuo, jeste nastala u 19. veku, kada je u čitavoj Evropi, to je vreme stvaranja nacionalnih država. I onda su to neki termini, neki koncepti koji su prebacivani na srednjovekovno doba. Dakle, vi imate, ne znam, stvarate Nemačku ili stvarate Srbiju i onda pokušavate da nađete, jel te, tu istu Nemačku i Srbiju u srednjem veku. Naravno, postoje i Nemanjići jesu deo srpske srednjovekovne prošlosti, ali način na koji su oni shvatali sebe, shvatali šta je to Srbija i šta su to Srbi se dosta razlikuje, jer su nacije, kakve danas poznajemo, relativno novi pojmovi. Nemanjići, s druge strane, jesu se pozivali na svoj legitimitet, ali kao što je Predrag pomenuo, oni su dosta zabašurili sve ono što se desilo pre njih. Tako da su se faktički ustrojili kao utemeljivači uopšte bilo kakve države, bilo kakve vlasti, bilo kakvog legitimiteta i to su neke dve stvari na kojima sam se ja fokusirala u ovoj knjizi o Nemanji. Pre svega to na koji način je on uspeo da napravi situaciju zajedno sa svojim sinovima Stefanom i Savom, koji će kasnije nastaviti njegovo delo, to da prosto u naredna 2 veka, do izumiranja direktne loze, nikome ko nije bio direktan potomak Stefana Nemanje nije palo na pamet da pokušava da zauzme vlast. Samo njegovi naslednici, nekada i bočne grane njegovih naslednika, svaki od njegovih sinova i imao svoje sinove, pa tako dalje se loza granala, ali svi koji su se borili za vlast su bili potomci Stefana Nemanje, a i kasnije, kada je dinastija izumrla, nove dinastije, kao što su Hrebeljanovići, Brankovići, Kotromanići u Bosni, su se trudili da kroz povezivanje sa Nemanjom, odnosno sa dinastijom Nemanjića, dobiju svoj legitimitet. Tako da je fokus ovde pre svega na tome kako je Nemanja kroz programsku književnost, kroz programsku umetnost, kroz gradnju crkava, način na koji su podignute te crkve, šta je to značilo zapravo, zašto baš tako izgleda Studenica, tako Đurđevi stupovi, koje poruke je on time slao. I s druge strane, ono što je tu vrlo povezana stvar, jesu veze koje on izgradio sa crkvom, što je bio prvi preduslov da uspe u tome da postigne svoj značaj. Druga strana medalje jeste odnos sa Vizantijom, odnosno druga ali slična, i Nemanja jeste imao borbe sa Vizantincima. Međutim, moja teza ovde jeste da Nemanjina veličina, taj njegov veliki uspeh, koji zaista jeste ogroman, jeste ne u borbama sa Vizantijom. Svi njegovi prethodnici su konstantno iz Raške napadali Vizantiju, pa se vraćali, pa ih onda kazne i tako u krug. Nego što je upravo uspeo da iskoriste, da kažem, vizantijske metode, da učvrsti sebe i svoju porodicu i da uđe u taj vizantijski svet na koji niko od njegovih prethodnika nije mogao, s jedne strane kroz veze sa crkvom, s druge strane kroz ulazak, Ivana je to pomenula, u carsku porodicu, odnosno promenio je
kako bismo danas rekli, diskurs, promenio je način vođenja politike u srednjovekovnoj Srbiji. To je ono gde je Nemanja zaista napravio revoluciju. Druga Milenina knjiga ima intrigantan naslov. Knjiga je o kralju Milutinu i ima naslov Brakovi kao sredstvo diplomatije. Pa ovako, kada bi birali, da li je kralj Milutin, recimo, najkoloritnija ličnost iz loze Nemanjića? Pa, verovatno jeste, s tim što njegov kolorit samo donekle ima veze sa tim brakovima. To je postalo onako već deo folklora da je Milutin bio veliki zavodnik i da je to sve prosto tih njegovih 4-5, više niko ne zna nikoliko žena, zapravo 4. To nije, i u srednjem veku generalno nije mnogo imalo veze sa time da li je neko zavodnik. Koliko jeste bio kao vladar, mogao imati ljubavnice i niko baš ne bi previše obraćao pažnju na to. Brakovi su u srednjem veku pre svega sredstvo, naročito brakovi dakle kad pričamo o srednjem veku, vrlo malo znamo o tim nekim običnim ljudima. Pričamo o elitama, o vladarima, o njihovim porodicama. I te elite su u čitavoj Evropi i Mediteranu usko povezane. Dakle, kad pogledate loze, kad pogledate bračne veze evropskih vladara čitavog srednjeg veka, to su sve rođaci u ovoj ili onoj meri. I oni mnogo više zajedničkog imaju jedni sa drugima nego sa tim svojim narodima s kojima baš nemaju mnogo dodira zapravo. I Milutin je tu najkarakterističniji primer, zato što je živeo u vremenu velikih promena u Evropi, obnovljenog Vizantijskog carstva. Detinjstvo mu je bilo u doba kada je Vizantijsko carstvo tek počelo da se obnavlja posle Četvrtog krstaškog rata, kada se raspalo, kao što možda znamo, na nekoliko država. Tako da je prvi pokušaj njegovog braka činio njegov otac, to je jednu veritbu, a kasnije on sam sklapao brakovi. Ti brakovi pokazuju te izuzetno komplikovane prilike i na Balkanu i šire u Evropi i prosto uključivanje velikog broja faktora od italijanskih gradova preko vladara Francuske, nemačkih država, Ugarske i tako dalje, gde Vizantija više nije tako jaka država koja sada određuje sve što će se dešavati u njenoj okolini i Milutin je kroz brakove, što brakove svoje dece, pokušavao da se nekako snađe u tim vodama. I to je ta neka perspektiva prosto na njegove brakove. Da li je zaista bio zavodnik, ne znamo, ali možemo i dalje da verujemo, nije nikakav problem, ali prosto brakovi jesu bili ono način na koji se diplomatija radila, da kažemo, u srednjem veku. I iz te perspektive se takođe mnogo menja ono što zovemo spoljnom politikom u srednjem veku, iako je to malo drugačiji pojam nego danas, kao i pojam nezavisnosti, suvereniteta. To su sve moderni pojmovi koje mi negde tamo prenosimo u sistem koji je potpuno drugačiji. Ali neki od sukoba Milutina i njegovog brata Dragutina, pošto se prosto njihove priče teško mogu odvojeno sagledavati, kroz te rodbinske veze dobijaju malo drugačije obrise, jer su prosto, znate, često se to gleda kao sukob Srbije i Vizantije ili Srbije i Mađarske. Te vrste državnih sukoba kakve mi danas znamo u srednjem veku, koji je doba tih klanova porodičnih, nisu nužno takve. Jer vrlo lako neko ko je tehnički rečeno Ugarin ili Mađar može postati vladar Poljske ili Češke, upravo zbog dinastičkih veza. Tako da je to jedna perspektiva malo drugačija kroz koju smo se trudili da ih predstavimo, pre svega Milutina, jer tu ima malo više materijala nego ranije. Evo, Milena je pomenula da zapravo danas i ne znamo mnogo običnim ljudima iz tog vremena, ali jedna knjiga iz ove edicije, to je knjiga koju je napisao Stanoje Bojanin, sa naslovom Vreme praznika i dokolice u Srbiji Nemanjića, koja opet baš daje tu neku drugu sliku i prikazuje nam način života u tom vremenu. Pa evo, Stanoje Bojanin i Kosta Nikolić, koji su takođe autori
knjiga u ovoj ediciji nisu sa nama, ali evo vas bih pitao, evo ako može Predrag, kako je zapravo izgledao taj život i šta je to novo što smo saznali o Nemanjićima iz ove edicije, odnosno o životu u vreme Nemanjića? Kako život je izgledao kao i svuda u srednjovekovnoj Evropi. Uglavnom, što se same Srbije tiče, više je nalikovao nekoj zapadnoj, srednjoj i istočnoj Evropi nego samoj Vizantiji, jer su jednostavno društvo je bilo ustrojeno na drugačiji način. To je jedno društvo kome dominira ta, da kažemo, elita koja je u svojoj osnovi vojnička, koja potiče iz tih davnih vremena i koja se okuplja oko vladara koji je na čelu te piramide. Postoji velika vlastela, postoji mala vlastela koja je opet obavezna da bude verna velikoj vlasteli, pa preko nje kralju. Taj ceo sistem je baziran jednostavno na strogoj hijerarhijskoj podeli. Interesantan je podatak koji je jedan irski putopisac zabeležio negde baš u vreme kralja Milutina, krajem njegove vladavine, kada je prolazio kroz primorske gradove i kroz Albaniju, kako Srbi imaju običaj da nose dugo pero na šeširu, ali kako taj običaj imaju samo plemići, to jest tako nešto nije dozvoljeno nikome ko nije pripadao tom sloju. Što se tiče zavisnog stanovništva, ono je u mnogo čemu bilo, imalo je manja prava, imalo je mnogo veće obaveze i opet se samo među sobom delilo na različite kategorije. Ono se zvalo zajedničkim imenom Sebri, u okviru njih bili su meropsi, otroci, sokalnici, različite grupe sa različitim zaduženjima. Svako od njih imao obavezu da određeni deo svojih prihoda da vlasteli ili vladaru. Sve je to bilo propisano, na primjer, ako vi živite na vlastelinstvu nekog manastira, taj manastir ima povelju koju je dobio od vladara, osnivačku povelju. U njoj je navedeno koja sela pripadaju manastiru i tačne obaveze zavisnog stanovništva ko šta treba, koliko u toku nedelje da i da odradi za manastir. Takođe, bila je striktna podela, na primjer, postojala je posebna kategorija stanovništva koja se zvala Vlasima, koji su imali obavezu da čuvaju stoku i oni nisu smeli da se mešaju sa zemljoradničkim stanovništvom, čak nisu smeli da sklapaju brakove među sobom. Tako da, isto, za prestupe kazne su bile drugačije kada je u pitanju vlastela i kada je u pitanju zavisno stanovništvo. Tako da, eto, ponekad istoričari zaključe kako taj ceo vizantijski pravni sistem nije prihvaćen i primenjen u srednjovekovnoj Srbiji. On jednostavno nije mogao da bude prihvaćen i primenjen, jer Vizantija kao nastavljač Rimskog carstva i rimskog pravnog poretka na osnovu tog rimskog poretka ima neki osnovni postulat da su svi pred zakonom jednaki, što u praksi je bilo drugačije, ali u srednjovekovnoj Srbiji, kao i ostalim stališkim monarhijama Evrope, to ni na papiru nije bilo tačno. Tako da to je jedan poredak koji mi možemo samo tako do nekim crtama da rekonstruišemo, ali u suštini ne možemo još uvek potpuno da sagledamo i potpuno da shvatimo. Naravno, ova edicija ne bi bila potpuna da nema i knjige posvećene caru Dušanu i tom najvećem usponu srednjovekovne srpske države. To je peta knjiga u našoj ediciji. Napisao je Kosta Nikolić, ali pitao bih Ivanu, koliko se mi danas kada posmatramo Nemanjiće i naravno neizostavno je da ima tu dosta pojednostavljenih slika, koliko se Srbija u to vreme promenila, recimo od kada je
Stefan Prvenčani postao kralj, pa do perioda kada je Dušan se proglasio za cara. Pa, u principu, Srbija je samo napredovala. Znači, posle Stefana Nemanje i Stefana Nemanjića, njihovim nastavljačima, to jest naslednicima, uopšte nije bilo naporno u onom smislu u kojem je to bilo tokom 11. i početkom 12. veka. Znate, kada vama neko spostavi temelje državnosti, teško jeste očuvati državu, ali su se svi naslednici, uključuju i Radoslava, i Vladislava, i Milutina, i Dragutina, i Stefana Dečanskog, bez obzira na međusobno unutrašnje sukobe, dva brata, Milutina i Dragutina, potom Milutina sa svojim sinom Stefanom, znači oslepljenje. Znači, tu su bili toliko teški porodični neki sukobi, ali koji se nisu reflektovali na, da kažemo, rad i državni sistem u Srbiji. Dakle, porodični sukobi nisu doveli do sunovrata države, čak šta više, bez obzira i na spoljne borbe i na unutrašnje, Srbija je u svakom pogledu ekonomskom, privrednom, društvenom napredovala. Taj vrhunac je doživjela za vreme Dušana. I to ne samo zbog njegovih osvajanja. Ne, prosto zato što je tada se kultura bila na najvišem nivou, umetnost je bila na najvišem nivou, razvijaju se novi stilovi. Takođe, odnos sa Vizantijom je promenjen u odnosu na ranije, još više nego u odnosu na vreme Stefana Prvenčanog. Za vreme Dušana je to ravnopravni takmac. Ne zaboravite da je on i uzeo titulu cara i da Vizantija manje više se tome i nije opirala. Jer prosto takvo je vreme bilo, nije ni Vizantija bilo ono što je nekada bila, ali nije ni srpska država, odnosno kraljevstvo ni carstvo bilo što je nekada. Kažem, tek sa izumiranjem poslednjeg iz dinastije Nemanjića Uroša, kao što je Milena rekla, nekako kao da je Sveti Simeon, Mirotočivi, čuvao celu lozu i bez obzira na porodične sukobe i tako dalje, oni su opstajali sve do 1371. Problemi po srpsku državu su počeli onda upravo smrću kralja Uroša, cara Uroša, i tada već dolazi do promena oblasnih gospodara, ali i jednog novog faktora. To više nije bila Vizantija, to su sada bili Turci koji se pojavljaju na Balkanu, dakle Osmanlije, koji donose novi način ratovanja, nove načine borbe, žustrije, hitrije, i sve to uslovilo jedan novi pozni srednji vek koji nosi nove sukobe i na kraju i sunovrat srpske države, odnosno despotovine, koja je pala pod Turke 1459. Hvala. Eto, samo pre nego što završimo, samo bih podsjetio, izdavač ove edicije Liber Novus i izdanje su pomogli Centar za strateške projekte i Telekom i naravno Nedeljnik uz koji možete, jedino uz Nedeljnik možete da dobijete ove knjige svake nedelje. Da podsjetim još jedan put, sutra uz Nedeljnik knjiga o Stefanu Nemanju, utemeljenje dinastičkog legitimiteta, onda redom dalje. Da li ima nekih pitanja? Samo za kraj. U redu. Hvala vam mnogo što ste bili.